Bro, stay with me, bro. Bro, stay with me. Bro, please don't leave me, bro. Bro. Hello, what's up? Friends and families, karong adlaw special day ni karon. Kabalo mo nga no, kay karong adlaw my allowance is coming. Mama. Oh, anak. Mama. Allowance, ma. Para imong allowance. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Wa jud ko tay allowance si mama. Pero kung adlaw, manlakaw mi. Manlakaw mi bisan asa na pod. But before we will go somewhere, my friends, karong adlaw, I will show you how me and my Manoy cook foods. Tara, let's go. Time to go and show you cooking with Manoy. Nami green beans, nami onion, nami garlic, nami bell pepper, nami refrigerator, ang suso refrigerator, nami carrots, nami chia seed, nami green beans, nami orange, nami red bell pepper, nami freezer, nami tubig, nami broccoli, nami wine. Una, nilagay po namin yung olive oil. Ang laki ng braso mo, Manoy. Pangalawa, gadawa, tangmi o garlic. Yeah. Yes. I like that music, my bro. I like that. Bago po magpangatlong step, ihintayin po namin yung garlic luto muna kasi hilaw pa. Ang ikaapat na utos po ay lalagyan po namin ng onion kasi para may lasa po yung pagkain namin. Para po maging lasado yung pagkain namin, i-caramelize po namin yung onion at garlic with the olive oil. Siyempre, ang sunod ato, ibutang na mo ang green beans para protein. If you like the cooking session with my Manoy, please like the like button and subscribe to me and like the video if you like the video. Karon nga nagluto. Karon kay naluto na gamay ang mga beans. Ang susunod ay kayo, manda kayo yung susunod. Ilagay mo, Manoy. Yeah, pour that vegetable. Makulay na yung buhay. Sakto itong music sa una nga. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Pag sinabawan ang gulay, amang sabaw, Noy. Ito na po ang forbidden na utos sa pagluluto. Lagay na po namin yung special ingredient, the red bell pepper. Yeah, lagay mo, Manoy. Boom! Napakapula. Ang sarap ng gulay. Kumain na po kayo ng gulay. Salt Bae. Like and subscribe. Sunod, butang na ito, white pepper. Haya. Why sunod ang white pepper? Sunod, allspice. Ground. Boom. Yeah, like and subscribe. Bruh! Joke. Ngayon, tapos na ang cooking session with Manoy and me. Yeah. Okay, ready na akong balon. Ready na akong mag-hike ventures with my parents and my brother. Tara! Vamonos, my friends. Hike ventures. Hey, yo, what's up? I think ready na may mag-hike ventures sa akong parents o sa akong magulang. So yeah, see you on the next destination. Hey, yo, what's up? Nanagid mi sa among destination. Grabe, init kayo. Grabe, inita uwi. Init bitaw gyud kayo diri sa Cebu. So kamo mga foreigners kung muanhi mo sa Cebu, make sure to like and subscribe. Kami diri karon kay palitan ako og balay ako magpapa. Kayo know, dato na ko kay nagsugod naman ko ani akong vlog life. So para makapalit kog balay sa akong magpapa, make sure to like and subscribe. Tingala gid bitaw ko nganong na ako diri. Gikuyog ra ko sa akong magpapa. Ambot sa on nila ning mga hollow blocks. Mo tingalan lag sandcastle para dulaan na mo niya. You know, big boys play big toys, you know. Karon mga friends kay mo attempt kog sulod sa ilang mga kwarto-kwarto. Dumb ways to die. So many Sorry boss. Yo, I think na wrong turn ko. Kasi na yung mga zombies there. Are the zombies coming? Zombies are coming. Oh my god. Help, dead end. Ang problema na mo karon kay blue ang sky. Pero ang sky, dark blue. Basig mo ulan. Colored. Nagdala ko camera para mabasa. Just colored. Hala, white sand. Yo, okay guys lang mag-business talk. Negosyo life is taking their lives. This is very bad. That is a bad habit. Don't take business seriously, my friends. No, I'm just kidding. I don't know anything about business. So mag-vlog na lang ko pirmi. Pero yo, palitan ako sa lagbalay para sa ilahapot. Okay, para makabawi ko sa akong mga utang nila. They deserve a house, my friends. They deserve a luxury house. Mo nang lang palitan og balay. Puhon.
tabangan ko ninyo friends, like and subscribe para makapait ko balay. Like and subscribe palihog lang kay nang hinanglan ko korta kay wala koy pang carbon, wala koy pang kaon. Taon na lang kag mag zombie apocalypse nga wala makaon na. Yo, bantay ko nga kahigon na kay ko. Pagkinsa maning balay, sorry kayo nakahi ko. Talantaw ka sa vlogs. Make sure to like and subscribe. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Ilang tao kaduhaan na pug ihi ni Manoy. Karon kay nilaka akong mamagpapa. Musulod ko isa lang kabalay. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Yan, nakasad ako sa kabalay. Kung kakinsa maning balay, make sure to like and subscribe. And please follow my Instagram and Facebook. Yeah. Okay ra bang balay? Okay ra man nindot ra mang balay. Na ay mga floors. Pwede siya maputang ang second floor. Ground floor nindot og foundation. Oh my god, na akong papa kasaba nako. Tawa manghihi sad akong papa. Tawa mo na isugod sa mga bad boys. Diha mi naliwat. Mo na nangihi ako Manoy, nangihi akong papa. Ko papa, panghihi jud. Kadang kinsa man ang balay. Like and subscribe. Ang naka-bad shot ng ilang lugar kay na ay factory. Oh my god, why pollution my friend? Why? Yeah. Gan kayo mga sand. Maka-imagine ako pila ka buksan castle ako mabuhat ani. Hastang dugayan lang magpapa si business talk. Kapag kayo init kayo sulod sa car. Nako sa car. Oh yeah. Yeah. Hey yo, since na ako sa sakinan, magkita lang daw sa next destination. Kay grabe init bitaw kay dito. Di na ko mada. Boom. Hey, what's up? Karon namin sa Chongwo Hospital kay pa-check up ako mamagpapa. Kita anda sa sunod nga destination. Hey yo, what's up? Karon kay last step na sa check up mo Manay o ni Papa. So, sa sunod nga destination magkita na kita. I promise you it will be exciting my friends. Yo, nana po sa SNR. Yeah, mamangita ko makaon dere. Karon ginang lantaw ra mig unsay among makaon. As you know, I do not eat meat. I eat vegetables. So it's hard to me to live in this world anymore. I wanna die. I wanna die. Hey, yo, what's up? Karon ginaglantaw mig mga oatmeal. As you have known, ang mga makaon jud og oatmeal kay in case nga mag-zombie apocalypse. Ganahan jud ko muka og oatmeal my friends. Kay, you know, you never know what is going to happen in this world anymore. Yo, ako i-uncover ang secret sa mga cereal. Puno rin is like sugar. Sorry sa mga cereal lovers there. I'm very sorry my friends. Wow, ang laki naman ng mga store dito. Napakalaki. Yeah, muna akong kanon mga friends. Yo, someone is not listening to their doctors. Tan tan tan. The health life is real my friends. I choose the health life. Mama choose the health life. Yeah, finish. Manaw gaon. Time to adventure. Shopping time. Tara, let's travel vlog. Whoa! The same show at the same TV? No, not the same TV, but the same show. Wow, this is amazing, bro. Yo guys, pag-ura ko ikasaban na bawal mag-video sa SNR. But yo, I'm a bad boy, my friend. I'm a bad boy. An abukay is a bad boy. I am the one. Woo! Oh, SNR. Oh, I am the one. I am the one doon eh. Namidapit sa mga chips ahoy. Namidapit sa mga chips ahoy. Among goal karon kay mangita mig nuts nga barato. Nya maglantaw-lantaw pag gusto mga guard kasabaan ko mag-vlog. But yo, this vlog life is real my friends. Yo. Nalikayan ako tanang mga guard. Nag-vlog life ko because the vlog life it's real my friends. Nangita mig ka ng almonds, cashew, here sa SNR, and we are alone with my bro. Karon kay nanami sa mga peanut butter, mga chocolate, spreads, mga palaman. Yo, nanami sa mga dressings. Na-guard. Sriracha or Tabasco? Mabilisod yung kayo ang mga choices sa life no kay. It's between two of this. So what do I choose my friends? Susunod sa susunod na kabanata. I love you bro. I love you. Yay. Muna na make shopping. I think it's time to pay. But who's gonna pay? Where's my mama? Kaya bibili muna ako ng bell pepper. Mga friends, na ako sa Goas. Hey, yo, what's up? Karon kayo muna na make shopping. Thank you sa kumama. Iya akong gilibre.
Everything is free when you have your mom, you know. So karon kay ako na atuan akong igagaw. So 3, 2, 1. Hey yo, what's up guys? Thank you kayo sa pag-watch guys. Sa mga ningitiwas og lantaw, you the real MVP man. Guys, you had me at hello guys. Tungod din yun, nakasugod ko ani akong YouTube. You complete me. Because why? Because I'm just a boy standing in front of a camera wanting you to like and subscribe. But yo, today's shout out goes to Pauline Alam. Thank you kayo sa suporta, girl. Thank you bitaw kayo sa suporta, girl. So if you like the video, make sure to leave a like and subscribe. Dapat part 2. So hulat lang mo sa part 2. And mga ganahan og shout out, yeah. Comment like #BisayaVlogger. Kaya ako na i-shout out sa sunod nga video. Yeah. So thank you for watching. Like and subscribe if you like more of these videos. And peace. You are my everything. Sa mga heartbroken diya, ikabala ka, daghanta.